Viktorijansko obdobje v Veliki Britaniji imenujemo čas vladavine kraljice Viktorije. Likovno umetnost tega časa lahko najbolj približamo našemu Biedermeierju. The collection of Victorian art that we present today is one built around my interests as a philosopher and historian of the visual arts, and Moitz's work as a practicing artist, as well as embodying our own aesthetic preferences. In this short opening address, I will explain a little more about our strategy of collecting. I argue in the catalogue that this genre-based art has a deep harmony with the tastes and ethics of a rising middle class in Victorian Britain, who were responsible for a remarkable boom in the art market between the 1840s and 1880s. Vabilo za nocojšnji slavnostni nagovor je sprejel predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez. Zelo smo počaščeni z njegovo prisotnostjo. Predsednik, vabim vas k mikrofonu. Dovolite mi, da na tem mestu izrazim veselje, predvsem pa prisrčno zahvalo lastnikom zbirke, ki sta poskrbela, da je ta izjemna britanska kulturna dedišča našla pot v Slovenijo. Vodstvu Narodne galerije in vsem, ki ste omogočili oziroma sodelovali pri pripravah na razstavo in današnji dogodek iskrene čestitke.